Pherangke kangbora singnar ari dengpen Malong News 24/7 po portal news channel kangpupon. Piniada porphai kre sipen taralang swalong kedo long mirjenga chatayalong Malong News 24/7 po portal news channel kangpupon amei padopon. Labang so amei Malong News 24/7 a channel hempu on terona hin pensi mei jaripon. Kangpu amei along Malong News 24/7 a news channel abidisar kangbura singnar difu B.Ed college along OSD Dr. Lipson Rongpi tokbang khagening ti sampri kemia birta loa cabang kiri ronghang lunse pola penrat cyclem bang mirjeng kro atum pen preexam a news channel a hempu pherangke ovemia songya atumta mialong chetong dun labang so news channel a pherangke mate Malong News 24/7 abidisar kangbura singnar a hin pensi ingpupon. Pini ame along Malong News ahem to nalong ke claim ke dam jia phan ado kawe bangkre theroxia tuma phan ke hoka los tami pajir ponlo laso along karbi anglong atoko no pen birta kapale jia phan pherangke tuma phanta kangwai mega teng ke hoka lo pajir ponsi arpu pekpon tanglo mi along Malong News abidi sara hin pen kheilong ria hokpeda birta radla pen hamphang birta monsam sonthan jutang jubat lamer lamchong birta Malong News atum karbi arada phan kapaklang pithek jia phanta ahir jume pajir tekang kawi laswa ajur songalong diklaim kedam kimiji phan klarak rada birta hamphang birta uwedona birta lamet lamchong lungkan monsam sonthan navarmon hai anton talabil birta kapali dia talabil long kapangkang dia pan milihin tempua hidung pada lo lapen Malong 24/7 lada iklim ke dalam pihak kan lanong ni kibang dia pan mili terus lapen angsusi kerang dia tu kacirap kacitu pen so Malong hokpet Malong manku busi mili kecil lapen tuan viewers satu kan kelang arat atau mafan dak kacirap kacitu kinang solo athema henu misuki bonbete adong hekla sonsi la hamhang tuan kiti la Malong along bidi sore pentelo la dak na cerap na kini dia pan pilih pukot la ningkan kimi katalon bom la so awal monong bom ni pukot kurang tu paju alang lison si sampri kimia birta cabang kiri rong hangahin pensitami Malong News aphan ahir jume pajir tekang lapen nona porke social media kai print media penan parta electronic media abirtasi raralong keledap athe anutin nabang pholong si android mobile ke do era jok social media ke anutin nabang pho je hebalong si dore bason lo pusi alangli lamthi chepaklang pon labangso news channel pini ingpuik alo la se labangso news channel pathak nang li lamthe pcp ji sir mesen lo non akai ke social media yang tang o la se social media long si elitum ke chengsi ke non ko pisi ke man ko son lo ma ke la social media long si elitum ngenon dang thek long la si nang letum ahok pet nang letum rada parman kai parman longri parman nang letum klem pinon nang letum tong sekot penang letum rat pan pacini lo polote hala rat tum ta kacire tum nang yadim polote sire pon thekpo kachali nang yadim polote alang sundarin thekpo lapen kacini nang yadim bustame kopine nona kai ke lo charli hin stame ke chapati hin sema sema hai tam nang tum nang si paklang pidun aprang polote aport aprang mandame paklang pidun lo polote komane tum ke admission stame apporting pen ke long de dum hai la si kacini de ta hala hata nang paklang pipon no polote aprang paklang pon polote la harang tum stame atok no gedo atum sampai cini pon po athi birta chala lo bangke atok anu kan lele timos temen nang tumlas portal la social media ke la tum ka atok anu non ka tin apoket along si birta lu do edlo mobile Mialong Dr. Lipson Rongpi sitami chetong dunsi alang linon peningkan krit roksi aprang pherangkia sai ke claim kapang cengahut kiduk kisung alam cethan cepa jermi ponsi pherangkia oda dora puthak klar dak pen than pajir mi pon
lapen onopor hamphang along pherangkia tum mama napeng kijumbo malam sitame than pajirmi pon inut banghinia pherangkia oda dur penang anpar ang tan ka chiplang ajok adok kavya pherangkia mana phansitame akana hok dokok lo pose alang lihin pen lamthei jaipon Malong News 24/7 labangso news pini puik elo lasi labangso news channel aphan nale lamthei PCP je sir aprang sinili Malong News 24/7 asio pen chenglok lapen anchot tagali cabang lapen pherangke do ana tumpan sme nilihin pen kachuro pele ponlo non akai hut lake media matang de etum birta chala laga kinang shot print pustame mante electronic pustame lasi birta jong silitum ahok pet long nun de pulotang te kacheng thur nangi punon kepa prang nun nangi punon ajathin pusmeli tum paphidun hubji lasi non Malong News 24/7 atumben kabor ipon lagi mepi kalam lo lapen anchot tagali nilihin pen puthot alang tumphan kachung ripon thu alam la pen lo non akai hut pherangke tumphan munida tum kon ma man ki pinangi pipedet lapen kon ma alang tum RD ke cipi tek thedet apor hut pustame alang tum pen nangka bor I pen klardak a news la pen ahok pe da news ki PG pophan selang tum pen bor I pon lo nili pen kar ia bang mate ining ke theduna bang la pen lo alang tum pen la sona por hut nang arjap thip pen etum birta chala ki pi mate birta ki pi along stame akachilar wang po si kroy lo nan non karbiang long eltom media house nang klang lo lapan keme pick media house dolo sonsi everest dolo atak isi ini tek dam long eltom kepleng play berta eltom hana pi la sonna tek ponong kasi non jasmat pe dam pudam pulang non Malong News 24/7 atumang apitung tumang si thik long song se thek pon lapan ahok berta lapan kepleng wet berta bang ke rada tumlong po pusi nilihin pen ningchu thek pon do lapan la song si 24/7 labangso pini ingpui glo nili nil ning the labangso new portal news channel pen karbiara tum ahok app abirta longpon po lapenan parta alang le tumahin nat pen lamer lamchong jutang jubat labangso kajing thur asai sitame isi mane akeng kam alang tum deng pon po pusi nilning thelo এই লাঞ্চ কৰা এইটো মালং নিউজ চেনেলৰ ওপৰৰ সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব পাৰিব A few minutes back I was telling the other channel that there are lots of portal and channels here, they are working, but what makes the difference? In Karbi Anglong it's a news prone area, okay, but I have noticed that maximum channels or newspaper they don't stress on story. That story makes the difference. News, that there certain thing has happened, everybody will make a news of that, but the story means what? The inventive stories. So that makes a difference. So I have noticed that lots of good people are here in this channel. They have assembled here. I don't know how, but I think they will stress on the stories, and I see a bright future of this channel. I hope so. Thank you.